Pare? Kap. Sa pupungtut kan sa amin, Kap. Pupungtutan ka ti binayadag ti kuryente, mare, nakadadakkel. O apay? Kit kasaro itiltilad, dani tini, dagdagdagdan, mare. Dati lifeline rate subsidy. Hindi ka pagyaman, Kap, ta. Dati programa dan sa nga kuwatatan. Dapat apay Nan, ni apay ni plaplas mit ituin ni iti nan kwan. porpis kaya da discount na. Sa tao may tag-sol dari ti kwan. Ti bayaran 15 pesos, 15 centavos iti kwa. Ti Apa niti? beneficiary ti porpis. 10 pesos ay 10 centavos may iti senior. O di awali. Nyamik dito nga programan. Ipaparam ka mga, Kap. Di pa na kumutang nga ruti pagbayad ko. Kanyam. Ay, bulod ka? Wen. Ay. Nyamik ti kastan. Kaya ka sa nung atagarod. Tapos sa dapay programa data nga baro. Pwede ka no ti kwan. Ti hanga 4 piece. Ag-apply. Good news ata, ha? Nung kasjay. Ag-apply yun ti discount nga dyan. Pwede ka no ti hanga 4 piece yun, mare. Ata, di bagbakan niya. May garod aja ta da discount na ratan. Good news aja, mare. Good news nga, Rod. Good news para kanya ayo. Apay ta para kanya ni. Para kanya bad news manin. Apay ha? Kasano maka membera kit ibaybayada ki kwame 100 above ti baybayada ti kuryente kilowatts. Kiti requirement si Jekit 100 below. Kasano nga makapasok ka ki dyan. Siyempre ang mumid mare lalako nagtisidsida. Ag-uusar nagtiref. Nagkaroon nga na kastrik ijay. Ti baybayada ki 150 ti baybayad ti kuryente 150 kilowatts. Kasano makastriya ki dyan. Ay, nga kami na nga pwede, garod. Kiti requirements nga rin JK 100 pa baba. Kiti requirements. Di na nila makastrict. Kaan talaga. Saan ka makastrik nga ijay? Di gamgamit ka ti ref. So nga unfair meet lang. Unfair meet lang makastrict nga member ti Borpes. Ay, di bad news meet lang nga ajay. O may Serbina. Awan Serbina, ah. Di makastrict. Amang nga mas ado ti gamgamit ti kwatatan. Di makastrict lang ija mari. Agijay meet lang kwa. Agijay go out meet lang dati ti ayuda. Agijay meet lang ti makiranog. Nga kwa aja yun. Nyamit ti hasta nga ubrayan dan mare. Madi atang ubrain ti gobyerno naggulo. Sino ata gobyerno mare. Dakil buksit na bata. Dakil kaduan na. Dakil chan na. Ang gobyerno ata. Nyamit ti. Pali ba naggulo? Pali bahasa gamin naggulo tata. Naggulo talaga tata. Naggulo. Handa maayos-ayos iti patata ita senado nga kwa. Iti tupay ata tulagi. Iram-raman mo pa iti sinado mare. Madideta. Yan naggulo nga talaga. Madiyata mare. Ay na. Badaksang kata.